Kenang ban pensngutu kumno ban buramik baduna department ka office jengka transport department mendak khatway tarik jeliu arjar pesau kala penlong i gajing pensngutu ikinongnya kali kamai baper la penlong i gani gajing hikai pensyai ringkat gajing trilang bat ka person with disabilities la jing hikai ru kumno ban buramik itu kitemen ki balano ka karta ya gani ka awareness program la penlong hasusu tham auditorium Shillong hakabaka SB Marak MCS kala long kum ka kongsan baruba tingkan Assistant Commissioner of Transport kum usembut kongsan. Hakan ke program kiken hun nongnya kali kamai ke belawan ban shimenta kiken thup ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association la senjuk kinongnya taxi sor bat khap sor bat Khasi Jantia Tourist Maxi Cab Association lembat kinongnya bos kamai. Stick one end like that. Two seats. Yes. There's no partitions. This can be distributed for association yang bersyukur akan step di dalam kotak semua komunitas desi juga boleh berkuah. Dengan ini kita pertama kali kita dapat apa yang step jawab alam layan orang ini keluar dari asal akan step rashi ini jombi. Orang kita jadi wei kita berdebat pada satu syarat kali kita. Dengan ini nakala kadipaten kerana kapos kapor ai kesini kerana ini. Jika itu hari kembali sini kita perlu bagaimana tapi kapor baru. Di kena lagi jalan lagi. Di jalan lagi tadi ini kamu siapa na bukan di blog ini disability persons. Kemudian kita jalan lagi ini. Dari hati kita isu kita hari ini kita. But instead, kung International Day for Persons with Disabilities, kami juga highlighted this time. Isn't that right? Aku sure. Institusi batani kesini, kami juga dapat dari dalam program kapelong ini, tunggu mana kenal program kesini, program yang ini diproduksi di sini. Ini kamu kesini, kung kita lihat kesini yang luar dari kapor, kami siapa? Kami ini, kami ini kalau bahan yang batu yang seorang semakin batu di produk ini gimana kerjanya? Jadi itu ini di produk ini gimana kerjanya itu tidak sinyal hal, yang bahkan sekarang kalau bukan nak jadi. Jadi itu ini sesuatu bagi mungkin jadi kimsong dah. Kimsong besar ini itu jadi ibu sekolah lagi macam ni. Pertama lagi hak gimana kalau ini semua. Mereka jika mungkin ibu jika dia sekolah bak mungkin challenge ni. Kini dia besar kau nak tadi ibu mungkin ya ni. Pertama ini dia dalam sekolah. Mereka ini challenge jadi macam ni. Kalau mungkin buat sesuatu ini. Eva kemudian kesulitan sejarah mengingat mengisahkan mengenai tiada. Ini boleh. Tapi apa nak kira pergi ke mana ini? Bukan bukan macam mungkin pergi ke mana. Jadi di produk no, benar cuma hikmat ini. Nak kira kata ni macam. Jadi orang mereka terlibat hari macam ini. Dengan lagi orang yang ini kita selalu yang nak beri, yang mau beri. Ada kepentingan spesial. Susah lebih mungkin orang ya ada nanti. Bapak orang itu lebih, mana aksi? Nanti orang saus ijual lebih ikan, ijual ini itu. Kalau jadi kita itu ini hal yang dikatakan di mana sahaja. Kalau susah mungkin itu dia istilah ada dalam kata, nak kata dengan salah dan itu lebih. Kalau susah itu lebih, apalagi itu masih kemudian kita ni sama. Ini sesuatu yang terjadi sama. Kalau kita tahu, kita tahu itu rumah suku saja, bisa susah untuk biar kita kami. Kalau dalam apa yang kita tadi, dalam lagi,
akan begini ini prosesnya. Kalau lagi kamu mengalami kasih orang dan dulu biar nanti itu dipakai begitu semua betul betul prosesnya. Karena itu berkata begitu berarti itu sih. Ini driver, harus ini di driver ting, harus lalap ting abang yoi perlu kiberbiang, pak kiberbiang, ni orang alep pak, sosra tapi, ni kertas pak, yang ke pak, ni deh bang deh, nak kata kau, hak ni kau, orang pak, ni deh bang deh, they also they have the right, like us, nak kata kau, orang ba ini ba semua problem ki makiru kita ki masen mengiru kita ki masen dan kita sebut ki jadi ber haba nyepakat yang ki asbelti kumani nyelapan tip yang ke bangile pada ke bangile padang yang semat ini orne kadang ia sedang kenduk, yang tidak kata. Berat, HKBD Pak yang disabilities. Kalau minhak dan berhak proses kumpulan paham, misalnya yang HKBD Pak Kalkom, Pak Kalkom yang jangkit raya berarti passenger. Những đây bằng lòng kita dibikin berjemur jemurkan. HBD bak kafe kembang long, bak ikan mereka. Kafe keban HBD bak disabilities kalau totally difference. Ni kemudian orang yang sudah sebutkan, yang kita dengarkan pasti. Teman HKBD ya kemudian kita pamer ini hasil 50% dan kemudian HKBD kerap yang kita semua kita batin cium yang kata bantu HKBD jangki bantu HKBD kita diberikan kita jangki Tenten hakata konkren kejong iro bonsen hakajikin jong iro inside new yang belum disabilities Kalau begini kamu besok jadi beliau ibadah jadi lumah di kamar. Negara jongga sorkar joli ke sorkar makarya. Kelasir medicine jam nadu usnam ajar kra hakapala termi ya kan notification hakaya dei berkabahan kali manung sida yegi perok cumi badon kiciluk ham jingduna hagi de hakaya ke sorkar makarya kalau ai order badai dan citeng dor mereka jogi kumba lepen pau du presiden jong kasih dia Maksika Association lepen pau ba jadi perok driver di jongi bagi milih yang berdua hal bagi yoi ini perlu dijungi badan itu tunai karena ini yang berdua kita kembali tadi harga kokor lesi ingin berkat bah karena mereka jadi nama bahasa sejarah Henry harga celah jungi pembangun tim bagaimana celah bagaimana tim play celah kembali siapa yang mulai beror Nisio
bagi ketua itu non kecuali hak pelapor karena mendapat kecenderungan desanya. Kata misalnya negara soal kecuali ni benar sama ni nasihat kamu saya lain ni ada di petition ni orang jadi Henry hadir di sini pertanyaan report jadi perform sedang sama negara jalan kecuali ni kuat di depan bahasa sivil ini orang dia kemudian kali badan ijinuna kemudian wat itu dimiliki dipakai kecuali belano kereta jadi kemudian kan driver bos dokter bos kemudian wat ini dipakai di pesawat bos ini berada di bagian tahap manfaat yang mana halo dari benda sikit kesesaran di bagian awareness kemudian bantik nomor diraya dari bukti berkaitan kumpulan KKI bersama pas begini dari sisi saya bagi driver titik tentang driver bos begitu bersama dari saya ahli istirahat mengenai berjumlah sedikit ahli kejengkeran kebahagiaan. We also have the government who has to take a bigger responsibility of taking up issues in the various fields so that the persons with disabilities are able to participate in the different fields to the fullest. From the transport department, when it comes to accessibility, they have also done their part in certain areas. Maybe more to do and more to overcome the obstacles, but I'd like to share with you what they have already done up till date. They have brought up the notification that the concession will be given at the rate of half of what is being charged in the vehicle. To that effect also, recently from the Commissioner Office of Transport, they have given a notification to all the DTOs that this notification has to be complied in a way all the vehicles, whatever the government or the private vehicles, has to provide for half a concession for the persons with disabilities. But at the same time, I would like to reiterate that a person with disability should have in possession the unique disability card. This is where your ticket will be. This is where you will have to show like you are to be given a concession based on that. Many of the drivers may find it difficult, as I could see, in making a decision because you are not in possession of the card. So far, we have not received any complaints regarding these rejections or the refusal on the part of any drivers rejecting to allow the person with disabilities with half a concession. But I believe with the sensitization like this, the programs like this, the awareness that is being given to the stakeholders in every field would promote and bring an understanding among the different people with disabilities, wherein they are also supposed to participate to the fullest. That way, when we see the current status,
many of the persons with disabilities may have chosen to remain indoors because the facilities are not available to them. Probably the economic conditions does not allow for the free mobility wherein concessions like these, because of the awareness, non-awareness on the part of maybe like the vehicle associations or the drivers making a refusal to allow for the after concessions to be given or certain other difficulties. From the government side, through the transport department, we have been also trying to make the vehicles accessible by way of ramps. There has been also the constitution of the state level consultative committee where this accessible transportation are being taken care of. I would also like to inform, like the Commissioner Office for Persons with Disabilities had also been taking initiative to hold meetings with the other departments when it comes to making provisions, when it comes to making policies for the upliftment so that they have a dignified life. When we look at the rights of persons with disabilities, one of the principles that revolves around is the accessibility. Apart from the different principles like non-discrimination, then equality of opportunity, respecting the difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity. This accessibility issue is one principle where even the Supreme Court has, in one of the PIL cases that was filed, had given instructions for all the states to take up accessibility in the built environment, accessibility in the websites, and also in the transport sector. So under this also the issue of sensitization and awareness on the part of the driver comes in, where we also need to tell all the stakeholders that in order to have more mobility, more participation of the persons with disabilities, we also take into account small things that matter in a small way.